Ashoman neselachet idongulu ekurede ditos keseropio Idwe lwa tukota na ikanyitare ukaro aje lwa potu otubote Ejok kesageuta inyame ropiti lwa keche kukuranud nelolo abwe memba kesela palamelo Siroti County Patrick Ayeku oropia kesi kanua chobe ukesi kotomatu code bukina tioloi rachar primary school nga duma buge satto monari salam kidi ngono honara wala ko Patrick kan bere Ngaren so kiraga ngata dio ber som kwana Siroti SS kwa pejata ridwe kereo someroi Idwe luipu kesarawu reka kechi ya potu ogwe kisikesi na ya poti jauna taringindio pe kakesi sirigini lukumna kwa teuni You passed my math question. Yes, question. I remember you. Which school have you taken him to? No, that is okay. MP Papa Patrick Ayeku anaga nakini so aina kini kuna kotoni engara kineta tije school fees obuye ka sapati boy kine ngito bule primary school mong ni jore aduma agurgir sakanyango kone jengi sare township so lem aja karakalo pajai kwenye male de kanare somonelo jokololo inakin saganga radio buka sangara kini aike unso ingala kimbilo somero yala mangon neje honorable Ayeku anwai nine so dagangata nikamu because koku ogoda Thomas obodumu division 1 somero lo okumuro primary school asure so ilipe de ke papa yata kare remiso neje honorable Ayeku so didolo epupete da kere yata kisai angara kiningesida asekudu bongesi ongare na jentebe rachute honorable Ejok ebuna ngara kiningare ni okidweda empia yeku ngesabale be ajautu keda tekerna eshomid nesi itapatani abroki ngare nokolwa lolo ko Ngaren ikoku yene shomit odumuni mama som de pari koku yene mama shomiti o mama papula so erai ai keuna shoman wo ngisi bori bona salte mambori na inoni dwedu a shoman tere kesi de utaite moyo petalo mara jore petalo mar police petalo sai subus pedota somitie bori konye jacho angini noi konye dumuje tunganani le kutapopo chalo ai boyo chale riga mamenelo singon so etopolo sakirono a shoma aloka mamingara inoni a shoman ngisi bori bona salte etiake mugati ngisyo idi besho mito adomo yeso mamete otwane atese mugati solo lekota anyu no be keuno na shumano teso inyakasidu semero eroto woko ngesi ngon anu aike ono wakidwe anu aike ona teke Godfrey Ojore TV East Siroti